same situation in which condition yabona. you know uthethe advantage and you are not aware uthethe i-situation yakho wafuna ukuyisebenzisa ngendlela yakhe embenefitayo. For instance nje unabantwana uDlozi loye nabanye abantu mara wena kade ukhona empilweni yakho kuthi uthethe i-advantage ukuthi awuboni angakufika nje kuphela wena njengoba uthi uyamthanda sala ithando aliboni and then okhunye okukhona umama wakho akakukhetheli net uzama ukukuvikela ukuthi umuntu angathathi advantage phezukwakho nangabe ukuthanda kweqiniso why akulanda umama wakho angekho angezi na umama wakho ngekho umama wakho ukuthatha umama wakho angekho ukwenzisa izinto because ngicabanga ukuthi njengoba ungakahabi ukumthatha kose umama azise ukuthi mama njengoba ubongana aso i-situation yakhe iso mina ngizokhona ukuphila naye lokho akuqinisekise. So ngamanye amagama akunala nzuku yakhona na already athomile acocosa ngapho wenza abantwana wena ngapha uyasupport ubaka abantwana ngibakho sibani ube njani nabantwana ahlala nawo mistake inezeka ngithi 3 abantwana ama mistake abahlukileyo wena solo ukuthi ma mistake and umyenzise ne loan kusukela kudala abogogo basahola kusukela basahola ngale etshanini bengimphikelela mangiya lapha emholweni ngithola ukuthi imali yabo nganayikho ngiyabuzisisa kuze kanjani imali ingabi khona abantu labathi imali kabo ngani ise bacheke bangitshele bathi kune N1 or in lapha la kokuyi elerins khona kudala abantu abayenza umashonisa bebaya lapho so I had to go khona lapho ngihamba nayo bongani wabhadala imali leyo waze wayiqeda azange ngamkhomba angisakhumbuli mara yomkholo yonke azange yaphuma azange yaphuma and then waphinda futhi wayibhadala wayiqeda leyana last year ukuthi bongana kana mali nginobona angasena next anzabuye emholweni angasena next bongani yasela akasela okay so ukuze akhona ukuba nomuntu mhlamba angamjabulisa mhlambe ngiyiphi indledlana mhlambe eniberegisako especially with this kind of a condition niyakhona ukubatholela abantu ampuru ngathi ba ku same condition or umuntu ozom-understand nibona ukuthi lo ngamsoroga wena ngazi ama-girlfriend wakhe awu-2 a-blind omunye wayehlala emteti ngamangala ukuthi abongana ukuthi awuconstance ukuthi hayi yena akasayingeni indaba yakhe alright kwaba khona wase-Hammanskraal naye wangitshela ukuthi hayi kusekudeni le-Hammanskraal angeke ngikhona ukuya e-Hammanskraal okay ayikho into engizayenza angeke ngimfunele umuntu ngiya-understand i-situation yakhe ukuthi u-vulnerable so abantu bathatha i-advantage ngaye and yena akalaleli muntu ngithayile ukhuluma nalaba abalingana naye basekhaya khulumeni nobusi kuze ubongani kwenzeka lokhu nalokho empilweni yakhe ubusi noma ukhuluma akamlaleli ngakhuluma noStanley akamlaleli so nami akangilaleli uyaqhubeka ngezinto zakhe last year July bekaqedelela i-loan esingayazi ukuthi uyithathe ayisaphi imali yakhona ngaya ebank wathi iyaphela mosiyaphela okay iphelile imali yakhona leyo nje akanamali ngiyena ngezi-10 emholweni ukhiphe leyo mali wanginikeza i-400 kule ankolota yona nje akana next okay ngicabanga ukuthi the best way ke go confront her awusola uyaphuma ukongani mama like uzikhambela ngathi uyothenga izinto mhlawumbe niphume naye ukuthi azithengele yena izinto azifunayo no uhamba nami ngisho khona ukuthi uyaphuma mara uphuma on that time yokuthi uphuma ngomkholo then ayodosa imali and then athenge izinto azifunako or kanjani uphuma nami so ngoba ngizwe ngathi bobamba ukuthi batsho last inyana kunomuntu okuthipile akutshela ukuthi ubonga bebase Ackermans naye lo Dlozi ngathi mangimfonela ubongani ukuthi wenzani bongani ukuphi ifoni yakhe azange ingene ngaze ngangena kule yantomzana ngayitshontsha ifone number yakhe ngayitshontsha efonini kabongani so ngamfonela ukuthi ukuphi wenzani lapho wakhuluma azange ngimuzwe nokuthi uthini
Okay. ngithi leyo mali obhizi ngayo nobungani lapho wazi ukuthi uzoyibhadala ngiyayifuna Okay. azange sigcine sizwene vele Ngicela ukubuyela kubongani. Futhi bongani uyamthanda lo sisi? Yeah. Ufuna ukuthi abe khona empilweni yakho Yebo. and then uzokhona ukuphila naye anabantwana abayi5 bangasinge yakho. Ngizokhona ngithi bazafa ngithi hayibo nabe siyathandana ngizokhosa ukuthi abanye abakhulisa ugogakhe ngithi ugogo kukhona. Yini le into akuphethele yona lo sisi ekwenza ukuthi umbaleke kangaka? Yini into akuphethe ngayo ukuthi umbaleke kangaka ungafuna ukuthi no ngiyamfuna mina? Ayinani akuthi ukuthi ngimthanda. Despite ukuthi bakutshela ukuthi kunabantwana abangasinge bakho naqeda ukuhlala nawo nabantwana abayi3 unkosikazi so unkosikazi onjani ozokhulusa umuzi wakhe anabantwana abayi3 akhambalala nabanye amadoda wena ukhona? Do you agree into le ukuthi ihlala ibe khona akakwenzela abantwana abayi10 uzabasupporta wena emzini weni nayi2? Angeke sezona nomuntu asekhulile. But bongani ngizobhlungu kakhulu nangibona isituation yakho nangendlela ukhuluma ngakhona. Umama wakho uyakuthanda kakhulu hayi ukuthi uyakukhethela. Uyangikhethela. No. Ukukhombisa ukuthi uyakuthanda ngoba into eyenzakalayo mhlawumbe wena awusazi ukuthi uyibona ngelinye ilihlo ehlangothini but nanje ngumzali nami ngumamama ahlala akhuluma kanje ngizozubhlungu kakhulu. Nje unama account ayingaki owavulileko wena nama account ayingaki? Ushithi baba angithi indaba ukuthi Account. Ngithi kushithi indaba mama kushithi indaba accounts yama account ayingaki Ngicela imali indaba yama account akho ayingaki? Uthatha imali kaNizium ngayithatha nini? kudala. Then nje uyayibhadela usayibhadela? Ya iphelile lithi yaphela disiphelile smart. Uyithethe wayisaphi baba? Enye ngathenga ikudla enye ngaphela ulozi. Omnika malini? 200. 250. Angivumi samlanda phela uDlozi manje angivumi ufuna iqiniso. uDlozi umpha malini? Ulozi? Yeah. Angeke ayivumi 200 or 300 anabantwana abayi5. Bathi 500 ngini. Yeah. Yeah, siya. Angikhuleka ngithi ngikhuleka ngathi 500. Uthi 300. Okay, wena Rdiliso. Kinaona gore arilateng sina sesicabanga ukuthi simlane ngoba akusizi siza kufunela ukungiwakho. Ke siboneke ukhona umazikhethela ngibani ungakhethi nangobongani bakwethu bakhona bomama abathatha advantage of a situation so ufuna umuntu azomjabulisa umuntu ozomhlogomela umuntu ozokwenza isiqiniseko sokuthi uba semathandweni maye lo okhona sesiyomlanda siyombuza ukuthi wenzeni nangukhona umama ukuqalela uthi ufuna ukubamba uthini wena nangokukhona ngiyabuza uthini nangukhona sikhamba naye uqalile nje ucabanga ukuthi angaba mfazi reg uthini ngaye Eshakazi wena akukho umuntu ongathi othola abantwana ukhona enye indoda ithola abantwana emzini wakho ulungile mara mina mama kathathane abona ukuthi hayi kushithi mina le ndaba nenze kahle usu-right nawo kunandaba right ngiyahluleka akunandaba ngikhuze kaningi akunandaba into ithande yakho kunandaba ngikhuze kaningi akunandaba into yakho yenzile akunandaba ngiphi intando yakho ayenzile yena leyo ukuthi wangikhethela umfazi akunandaba angikhetheli ngake ngakhuluma ngabo Constance ngakhuluma kabi akunandaba ukuthi ngithi ngakhuluma ngo Constance kabi akunandaba ukuthi ngisho kuma ngoDlozi ukuthi uDlozi amthandi angimthandi ngoba kuna reason akuthi vele ngodala nongomthandi ngiyamazi ngimazelaphi awuthi umbone ukuthi ngibonela ngimazelaphi mawuthi ngidala dala ngomthandi vele